كل ديون اسماعيل انا اللي سديتها. الواحده الست اللي سدت برضه. اكل ناس. تخيل بقى واكل اكل يتيم بقى. ده الكلام ده مش للعربيه بس، للي واقع فلوس وما رضتش تديها لي. لكل اللي اسماعيل كان سايب حاجات وخدوها. لكل ديون اسماعيل انا اللي سديتها. الواحده الست اللي سدت برضه. مفيش رجاله سدت الا انا برضه. انا اللي سديت ديونه. واحده الست دي اللي سدت ديون جوزها. بعد ما خدوا كل حاجه سابوني انا الديون اسدها، وبعد ما سددت الديون ما شفتش حد بيكلمني تاني. قعدوا ليه؟ ما هو مات. ما خلاص مات، يعني خلاص مات، ما حدش يدفع له حاجه. خلاص الميت ده ما يدفعلوش حاجه. الميت ده مش فيه حساب. اللي هو واقف مع الدنيا كلها، واقف مع طوب الارض. اسماعيل واقف مع طوب الارض. انا دلوقتي حقي ده اجيبه من مين؟ حقي ده يا جماعه اجيبه من مين؟ وطبخوها مع بعض بصاحب مونجيني. يقول لي يجيب بتاع الحي ويقول لك ايه؟ اصل العماره عايزه تترمم. يا باشا انت صرفك اللي عامل في العماره كل ده، صرفك بتاع التكييف وكميه الثلاجات اللي انت حاططها فوق هنا المحل، لما هو مش من عندك الموضوع ده مكان مين؟ ده محل مين؟ ده محل مونجيني. ده واقع من مين؟ من مونجيني. انا يا جماعه بناشد النائب العام، عشان كده حرام اللي كل شويه يحصل في حد ده. احنا عايزين حقوقنا يا جماعه، مش ناس تاكل وتشرب وتخرب بيت الناس ويحطوا هدوم في المايه المتلجه. انا قاعده كل ده بقالي اكتر من 12 ساعه على المنظر ده، ولا ده يرضي ربنا ولا يرضي